الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين، آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد، فيا عباد الله، فإن كلمتي مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودة سوف أذكر نفسي وإياكم بحديث من أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث أستطيع أن أقول أنه ليس هناك أي مسلم أو مسلمة إلا وهو حافظ لهذا الحديث. فما هو هذا الحديث الذي قال فيه الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: أول ما يحاسب عليه العبد أو به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت والعياذ بالله فسد سائر عمله، أو كما قال عليه السلام. تدبروا معي أيها الأحبة هذا الحديث تدبرا جيدا وتدبرا عميقا مع التفكر في ألفاظه. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawo yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah juula e ɓurna ɗon sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko ne fof e sahabaɓe makko e kala wonɓe lawol maɓɓe yo Allah waɗu en e maɓɓe. Yewtere anden ɗo e mintaji 10 bi isnillahi ta'ala, hino yiilo mi andintina hoore an, mi andintina onon julɓe ɓen fof maako goto e maakuji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Tawata ala hay e goto miɗo wawi wirude non e julɗo tawata sinahi mo hunji on hadis. Ko honɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki, wo julɗo on fop ko adete hasiboyede ñalande dargal. En fof hiɗen gomɗini hasibore no woodi, en fof ɗen gomɗini kadi en hasibete. Awa ko adeteɗa hasiboyede ko limanede, kontane, darane, vérifiane ñalande dargal wo ko julde nde. Golleji ɗi fop fuɗɗori horugol, hajjugol, zakkugol, ittugol sadaka, darnugol juulirde, moƴƴagol e yimɓe, heɓugol ɓeynguli, heɓugol ɓiɓɓe, kala ko anduɗon e moƴƴereji ko yawmal qiyama. Awwalu ma yuhasabu bihi al abdu yawmal qiyama wa salah. Wonon fa in salahat, wonon si tawi vérifiama tawama julde nden nde moƴƴi, nde woni correct, farillaji no timmi, sunnaji no timmi, mustahabbuji no timmi, juulanoma e leere, laaɓal hino woodi, fopp no timmi, wo salaha sa'iru amali, wo haray dennangal golle makko ɗen fopp jaɓirte sabu ko julde nden moƴƴi ko. Innak haray fof moƴƴi, kono Allah yaforay on tigi hande kadi sabu ko vérifié a tawa julde nden kon nde moƴƴi. Woni arde yeeso ɗon kon ɓuri e hulɓinade. Wa in fasadat wal iyaz billah. Si tawi noon julde nden nde darama, tawama julde nden nde timma, juulama kono na e hoore laaɓal,
juulama kono farillaji timma, juulama kono sunna timma, juulama kono na e leer, onti juuli leer mo faala khushu ala e julde den fof, wal iyaz billahi fasada sa'iru amali. haray dendangal golleji makko ɗin fof kan no wawi bonirde sabu ɗum ɗon fi honnon Allah ndaroyta ko woni yeeso to. limaza awwalu ma nuhasabu alayhi yawma alqiyamati as-salah لأن الحساب يوم القيامة للمسلم وليس للكافر. والركن الأول من أركان الإسلام هي الشهادة أو الشهادتين. إذا كنت مسلما فعندك حساب، فلك حساب يوم القيامة. أما غير المسلم فماذا يقول مولانا عز وجل يوم القيامة؟ خذوه فخلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أما أنت إذا كنت مسلما فقد جاوزت الركن الأول من أركان الإسلام، وتأتي بعد الركن الأول إقام الصلاة. ولهذا السبب كان أول ما نحاسب عليه يوم القيامة الصلاة. أما إن فسدت الصلاة فلا ينظر إلى صوم ولا زكاة ولا حج ولا صدقة ولا إلى أي عمل من أعمال الأخرى. ko fi honnu ko tawata ko julde nden adete hasiboyede neɗɗo e yawmal qiyama ko ɓay ko julɗo hasiboyte darngal. mo wona julɗo ko hewtugol tumɓe inna nange mo kolmon mo jolkon mo waɗon mo e nder kolomboje yiltoɗon bugoyoɗon mo ka nder yite jahannama. ayne goɗɗo landiti fi honnu joomi amen Allah ini innahu kana la yu'minu billahi lazim. hari o gomɗinano Allah perdinoyta tammum e hasibugol kefeero o jaɓano ɓay tum o jaɓano hande kadi on non ko yo yaruto ko ɗum si satto e yawmal qiyama o sattiroyte neɗɗo sattiroyte ha ina ya laytani kuntu turaba. hanino min kadi hara jakka mi wontino mbulmbuldi, mi wontino kulle, mi sakiteni hara mi hasibaka. hakke ko tawata sattani bani adama on yawmal qiyama. joni non ayyuhal ahibba, fa kullu al-fara'id min alifiha ila ya'iha قد فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه على وجه الأرض إلا الصلاة. kala ko anduɗon e farilla farlama Allah farli hoore annabajo makko on sallallahu alaihi wasallam e mofte makko ɗen fuu kaka hoore leydi ɗo woni ko farla si wona julde nden. julde nden ko jungo e jungo sino wolora non. maɗum bi ma'ana ko Jibril arayne laɗo sallallahu alaihi wasallam laylatal isra'i wal mi'raj o yehi haka kammu dow Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti ko wiyete julde fandine laaɗo sallallahu alayhi wa sallam waqtuji 50 salawat fardaha Allah subhanahu wa ta'ala ala nabiyihi wa ummatihi laylatal isra'i wal mi'raj. ko non ɗi ɗoytira ha ɗi lutti 5 hatta baqiya lana 5 salawatin nusalliha fil yawmi wal layla faman addaha fakaannama adda 50 farida ومن ضيعها والعياذ بالله فكأنما ضيع 50 فريضة. kala tottuɗo ɗi waqtuji ɗo 5 o juuli ɗo no juulirte non baraji makko hino fota wa tottuɗo waqtuji 50 farlanoɗi ɗin. kala non mo ɗiɗo yeɓuri ma tewi yeebi ɗiɗo himo mari bakkati wa yeɓuɗo waqtuji 50. julde nden nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki julde nden wa kana min akhiri wasaya alhabibu salawatullahi wa salamu alayhi qabla mufaraqatihi hadhihi ad-dunya 3 ashya wa min bayniha as-sala wa ma malakat aymanukum. wasiyeji ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sakkiti wasiyade ɗin si ɓe iwi e hoore o aduna si wonki maɓɓe kin yalti ko piiji ndan hino ton no tawa e muɗum julde nden ɓe filliti ɓe wattoy ɗon e sonnaɓe ɓen ɓe jeeruɗo ñaame moɗon ma ɓeyguli moɗon ɗin ma ɓiɓɓe moɗon worɓe rewɓe ɓen. fi honnu arabuɓe ɓen jogananoki teddungal hay e hunde ko wi'ete sonnajo. ko l'islamu on ari jonni sonnajo teddungal valorise mo
jonnitimo haqqeji makko ɗin landitimo hande kadi devoir ji makko ɗin ko l'islam waɗani ɗum sonnajo. hari sonnajo qabla al islam fil jahiliya o laatinoke mo wayi wanwa marchandise yeeyeteɗo soode yeeyite kadi ko ni ɓe jogitorno ɗum ɗon naka arabuɓen naka portoɓen naka ɓe wona porto few ko l'islam ari indi sonnaji on wala hunna mislu llazi alayhinna bil ma'ruf. nde julde ɗo noon assalatu ayyuhal ahibba faqad zakara allahu subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzil akthar min 80 aya tadullu ala iqamati salah wa ita'i zakah. allah jantike kan nder deftere makko ɓuri aye japanɗe ɗerti kaw innata ɗon ñiiɓe e julde itto zakka ñiiɓe e julde itto zakka. ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ ترك الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم الأهل الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد. هكذا جاء في الحديث. كل مسلم يجول كافر وجولنا مومن يو الله يافو بهباني كونغول لا بيدي فتقول هاول ديغول ثواب بينكو جولو بمعنى كو وني جولو كو جولو si on tigi juulata wona o jullo kaw iwri o kaw iwri dambe o jogi o jogi keddugal ko mari o ko may lesni ko kawni o ko woni si o juulata wona o jullo goddo kaw iwri o kaw iwri ko jaasi o ko jaasi ko tampi o ko tampi si tawi ko mo juula ande ko jullo. nde julde nde no yiyeten noon e kulol allah subhanahu wa ta'ala inna allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila al ajnas aw al alwan kama jaa fi al hadith alladhi yarwihi aba hurayra inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. allah subhanahu wa ta'ala on kanko o ndarata faade e ɓandu ma ndun couleur ma on o ndarata dambe maɗen o ndarata iwdi ma ndin o ndarata ko honto fewruɗa ko honto iwruɗa ko ndarata e bani adama ko piiji ɗiɗi ko golle maɗen e ɓernde maɗen. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر جسدي وإن فسدت والعياذ بالله فسد الجسد كله أو كما قال. ko ɗum sine la sallam maaki wondema hino huyre wotere hino e ɓandu bani adam si ndeyi huyre ɗon nde moƴƴi wo hara e ɓandu ndum fof moƴƴi golle ɗen kadi ɗe moƴƴe si nden ɗon noon nde boni yon tigi andu golle ɗen kar hanɗe moƴƴirta ɓandu ndum kandu bonay ɓe landa ko honno ɓe ñiwo ko ɓernde nden. anniya mahalluha al qalb innama al a'malu ko binniyat. golleji ɗin fof ko ɗi ƴettirte ko sabu anniye on anniye on noon ko honto woni nokku makko on place makko on kaka ɓernde. allah ko ton o darata na gollal ngal ga taw si tawi a moƴƴini anniye on ton a golliri kan no moƴƴiri noon allahu subhanahu wa ta'ala o yoɓama joddinin ñande tawoyɗamo. ولهذا يوم القيامة أيها الأحبة كل عمل من الأعمال الصالحة التي نقوم بها في هذه الدنيا يوم القيامة قبل أن نؤجر عليها لا بد من التوجه إلى الأمل بسؤالين: لما فعلت هذا الأمل وكيف فعلته؟ هل فعلته ابتغاء وجه الله أو فعلته مرضاة الله أو للرياء أو للسمعة؟ وكيف فعلته؟ هل فعلته كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو فعلته على قول هكذا وجدنا عليه آباءنا؟ كلا قلل قال الله يبويت يوم القيامة الله فيوتنا يقول قال لاندي إيدي ولندو ما كو كانكو بري أندو دي في هورما إنه كو في هون نقول نودا قال قلل لما فعلت كو في الله ودير نودا kako fiya yi'ane kako fiya nanane ida wawi wadde do joni yimbe be yi'antama kono Allah kanko himo suti yimbe belle wawatama yobugol yobay do ma on ko Allah kanko himo andi ko fibuda anniye kon si waduda gollal ngal o do yawmal qiyamah sa inni min ko mi jannirno ko fi Allah
komi wajorno ko fi Allah, komi waɗirno jihaadi ko fi Allah, komi dépensirno jawdi ko fi Allah. Masa yaqul laka maulana kazabta, a fenay. Anfaqta liyaqula annaka jawadun wa jahadta liyuqala annaka mujahid. Ko dépensirnoɗa jawdi mani ko fi ene embakari no okka, ko haɓirnoɗa ko fi ene embakari no mari doole, ko janninoɗa wajirnoɗa ko fi ene embakari no jangi kari no wawi wajade. Faqad qila, wowlama ɗum non ka adna yahu ka ɓemɓe waɗirnoɗa fiyo yiyane, si tawi ɓe mari joddi ɓe yoɓama amara joddi kamin ga Allah. Haray ɗo non hulɓiniki hande kadi, si tawi gando huɓɓitiroyama yiite, marɗo huɓɓitiroyama yiite, wannoɗo fi sabilillahi huɓɓitiroyama yiite, haray hulɓinike yawmal qiyama. ɗum ɗo fof ko on watta ɗum ɗon ko si tawi anniye on o moƴƴari. Innamal a'malu ko binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن الممكن آتي إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة رياء وسمعة، قد يكون والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى لا يجزيك على هذا الأمل يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء من الشرك. الله يبويتاما قال يوم القيامة قل لدن na ɗuɗugol golle ɗen Allah yoɓiroyta ko laaɓugol golle ɗen. Walihaza qal innal lazina amanu wa amilu as-salihat, ɓen gomɗinɓe ha ɓe gayni ɓe yilti kadi ɓe golli golleji moƴƴuɗi hara kadi ko yamiraɗi. Woodi golleji moƴƴi kono hara ɗi yamiraka. Masalan, si tawi joni goɗɗo inna kanko mo jogii cellal himo faala horugol, goto wata innugol horugol moƴƴa, o inna hoore ñalorma hoore jemma foppo o jokkinira. Horugol no moƴƴi kono ɗum ɗo yamiraka ya horiri jemma, ko min tulu'il fajri ila ghurubi shams, ko ɗon hoorete. Ɗiɗi kadi goɗɗo ina himo mo jogii tan fewno mo softi, alan sara salmini tun ina tigi tigi on ɓaymi no jogii tan mi mara programme ha e hunde yum darsin waɗna e ɗo joni Allah ɗo hay so tawi ko darɗe nogay bada salatul asr. Julugol no moƴƴi kono ɗum ɗon kadi yamiraka. Walihaza ayyuha al ahibba فعلينا أن نؤدي الصلاة في أوقاتها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلا له فقال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ سؤال، أي الأعمال؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلا تردد الصلاة على وقتها. gorko goto ari ga nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fi dina makko kanno mapinimo, o yini nelaɗo sallallahu alaihi wasallam golleji ɗin fop ko naɓata aljanna kon fuu, kala golle hum moƴƴum ko naɓata aljanna yeeto lan ko honkum ɓura yiɗede ka Allah. ahabbu ila Allah, ismu tafdil, ahabbu ila Allah. Allah yuhibbu sawm wa yuhibbu zakat wa yuhibbu silatu rahim wa birrul walidain wa kaza wa kaza. ولكن السائل أي الأعمال أحب وأفضل وأحب من مولانا عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، ولم يقل فقط الصلاة بل قال الصلاة على وقتها. نلا ماكي كو جولو غونغول ɓe naari ko juulugol tun ɓe inni ko juulugol kadi hara ko e leere juulugol kama qala subhanahu wa ta'ala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. julde nden nde laatiki e dow gomɗinɓe ɓen ɗum ko winda ɗum happa ɗum farla e leer happaɗo kadi. na leere mo faalaɗa on juulata, na no faaliraɗa non juulirta, wona yeri ko faalaɗa kon juulata. ko ya juulu leer mo Allah faala on si tawi ko yo yoɓe, juula kadi no o faalira on non si tawi ko yo yoɓe, juula kadi yeru ko o wima ya juulu kon si tawi hara ko yo yoɓe. si ɗiɗo timmi a heɓo yan joddi julde nden. kono si a juuli leer mo faalɗa on, a juuli yeru ko faalaɗa kon, a juuli no faaliraɗa non, andu on innunoɗo ya waɗu o leer ɗo e ni amara joddi ka makko. ay hina ko patron o wiya waɗu ko woni ko waɗuɗa koko faalaɗa ko woni ko waɗɗa an e programme ma aduna yankoji. wala nansa ayyuhal ahibba
أننا لم نخلق لبناء البيوت أو لشراء السيارات الفاخرة أو لتزويج النساء أو لإنجاب الأولاد أو كذا وكذا. إنما خلقنا لغرض واحد، لغاية واحدة، ألا وهي الإبادة. مسيبة إن أدراك هوري وأدونا في ينفولوتر إماهوغول جودي ونا في ينفولوتر إسودغول أوتوجي جوغي دي فالير نافي نو هارمي ونا في ينفولوتر إجومبوغول روبي نافي نو هارمي ما هيبوغول دولة بيبي kono ko Allah addirma ɗo kon ko tawata o landi toytoma si a waɗari ko koko wiyete dewal. qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله القائل في محكم التنزيل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. باوي يتدي الله سبحانه وتعالى idabun julay burnaɗo tagi e famon sallallahu alaihi wasallam kanko e ɓeygure makko nin fo e sahabaɓe makko ɓen fo du'anoɓe ɓe fop maɓɓe ko ɓe fewɓe ko ɓe nunɗuɓe ila yawmil qiyama. haray Allah subhanahu wa ta'ala o yewti ka deftere makko wo ma yafalu llahu bi azabikum ko ɗum haaju Allah e lettugol on in shakartum wa amantum. si on yetti ko waɗani on kon on gomɗinimo ko ɗum Allah waɗata lettugol on. so letti en hay hunde nafatamo, so okki en fu men aljanna hay hunde ɓeydatamo. yalla okki en aljanna o danda e yite. nokku go o inni kadi la in shakartum la azidannakum, womi wondi so yetti lan o wondi o ɓeydanayo. ko aya ko tawata e wattanta hakkille makko. sina ɗum bani adama tampintano hoore muɗum e fino wurira, a tampintano hoore ma hay e hunde e fiyakuji atna. ko weltotonoɗa ko fino weltinira o wiyateɗo Allah. la in shakartum, mi wondi so yettilan e hoore ko mi jonni on. hande a heɓi ennero goto ma de ero, hande a heɓi debbo goto, a heɓi ɓiɗɗo goto, yetta Allah e hoore on non. Allah inni o wondi yo ɓeydante. ko wayi noon si o wondi ko pellet kanko o waɗay himo wowno wowlugol hara o wondari, kono ko fellintinalngol mo ambani adama sikkitiɗo on ko waɗayɗo ɗo. inna allaha la yukhlifu l-mi'ad, kanko o londota ko fodore, ko wi o waɗay kon pelletto o waɗay. joni noon kala ko heɓuɗa e nema wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, kala ko heɓuɗon immorde e nema ko immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗum ga woni ko iwri. joni noon wonni on nema ɗon ko jonnuma ɗon, wo sa yetti Allah e hoore on nema ɗon o inni o wondi yo ɓeydante. ndaru kala nemaji ko joguiɗa, sa ɓanti guite ma a daari yaso inna alhamdulillah, mi yetti Allah okkuɗolan ɗe guite mi wawi darugol, mi yetti Allah waɗanɗolan nanɗe mi nanayi, mi yetti Allah waɗanɗolan ɗengal mi wowlay, mi yetti Allah waɗanɗolan juuɗe mi fontay mi jaɓay, mi yetti Allah waɗanɗolan haqqil mi taskoto, mi yetti Allah newnanɗolan mi wawa hunjade fatiha, mi yetti Allah newnanɗolan mi faami dina l'islam, mi yetti Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. se limiɗi ha wawata hande ko ɗi jelu. kono ɗiɗo foppu nemaji fiyo ɗiɗo heɓoy moƴƴere ka Allah subhanahu wa ta'ala. awwal kulli shay'in ko as-salah, ko julde nden. la budda min as-salah, ko be neɗɗon o wona duumiɗo e julde nden, iqamutu salah, ñiiɓa e julde nden. li anna nabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati as-salah, ko aɗete nde landitoyede ñangal anden ko julde nden. fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. sinde moƴƴi ande fof no moƴƴiroya sabu ko julde nden moƴƴi kon, kono sinde boni ande haray fof boni kadi. qala ta'ala wa akhiran inna salata harfu tawkidin wa nasb, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, suratul ankabut. ande de julde nden
nde haɗa e ko wiyete pankare e bone e jeeno kala bakkatuji jani siɗa julde régulière man nde haɗete. wa qala annabi sallllahu alayhi wa sallam fi lhadis wa in kana badu lulama qad da'afu hadha alhadis man lam tanhahu salatuhu anil fahshai wal munkar fala salata lahu. nelaɗo sallam e maki ka firgol oɗo allah inni julde nden nde haɗa e kala ko wiyete bankare e bone ɓeyni wo kala no neɗɗo hara himo juulude kono bakkatuji janɗi fof o faggitoto wo fala salata lahu wo hara julde makko nden nde timmari taw julde makko nden nde sellari taw julde makko nden nde jaɓari taw si nde jaɓaka taw si tawi julde nden pellet nde haɓa e ɗiɗo fof an hiɗa juulude haɗari may ɗum ɗo ɓeyni de hara julde ma nden nde sellari hay si tawi hiɗa juulude. anne noon goɗɗo himo fuɗɗo ka o dari juulugol ha o salminoya hara o waɗi mouvement ha o timmi kono hara o mara baraji julde nden hay e hunde ko woni tun o juuli o waɗi ruku o waɗi sujudu kono o mara baraji joddi julde nden fi honɗum an laysa lil mar'i min salatihi illa ma aqila minha aw ma aqala minha. neɗɗo fof mara baraji e julde ko woni julde kon si wona yeru hakkille maɗen ko woni kon e nder julde nden julde nden iway hakkille maɗen iway tun e julde nden baraji ɗin hande kadi ɗi daro hande kadi mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrni e sawaba o tabintina hoore julde ne. allahumma la tufarrig hadha al-jam illa bi dhanbi maghfur wa sa'yin mashkur wa amali mutaqabbalin mabrur. allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. allahumma la taj'al fina wala ma'na wala min bayna shaqiyya wala matruda. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء آفية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.